Halo teman-teman, kakak menemukan banyak pohon mainan nih teman-teman. Wow, lihat teman-teman, banyak sekali di sini mainannya teman-teman. Tuh, ya kan teman-teman? Tuh, wow, ini ada ondel-ondel solawat nih. Kita taruh di sini dulu teman-teman. Ayo kita ambil lagi. Ini ondel-ondel kecil. Wow, ini squishy nih teman-teman. Squishy BT21. Wow, ada lagi nih. Banyak sekali mainannya di sini. Wow, keren, keren. Menemukan harta karun mainan nih teman-teman. Wow, ini si Tayo nih teman-teman. Wow, ini topeng ondel-ondel. Wow, keren. Topeng ondel-ondel warna merah. Wow, di mana lagi ya? Wah, ini dia nih teman-teman. Ondel-ondel kecil lagi. Wih, keren. Banyak mainannya di sini teman-teman. Wah, ini dia nih teman-teman. Dapat squishy teman-teman. Squishy BT21. Wow, nih ondel-ondel solawat lagi teman-teman. Wow, keren. Wow, ini topeng ondel-ondel teman-teman. Topeng ondel-ondel warna putih. Wow, ada lagi nih teman-teman. Ada lagi mobil Tayo nih teman-teman. Wow. Ayo teman-teman. Kita ambilin lagi mainannya teman-teman. Wow, ini topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, ini guys, squishy. Squishy BT21. Wih, keren. Di mana lagi ya teman-teman? Wah, ini dia nih teman-teman. Ondel-ondel kecil. Topeng ondel-ondel. Keren-keren. Mantul teman-teman, banyak sekali mainannya. Ayo teman-teman, kita simpan mainannya teman-teman. Wow, ini ondel-ondel kecil teman-teman. Wow, ini mobil Tayo. Wih, warna merah. Ini mobil Tayo lagi teman-teman. Warna kuning. Wih, sudah habis nih teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh di sini dulu teman-teman. Banyak sekali mainan yang dapat teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Tuh, wih. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.